Sebo ni nyemi nyininka anya fo chomo kanyin kalu kanin ne gabo mola paskambe jamana min kono chide nyere de ko do wato ala abwabi jahannama akole li kero bino be jahannaba dadela man ajabahu ilayhi qajafuhu fiha ube mo wole katammi na wuyu jabido be pili jahannaba kono jamana faale ndo wole de kala jugude ma do tawba kalama do yere fana be karamo chama yere fana danya fo chugo matta hidini aqida inde kala kuma kitabu kala ubabu ko lube kuma dina kuno be chinyale de la nin dina min fulen ni min qasa'is ahli sunna wal jamaa ahli sunna wal jamaa ka kere kere fende do uluka dellata yoro de kitaballahi wa sunnat rasulih ahli sunna wal jamaa ka dellata yoro ala ka kitabu da ni ciden ka sunna sahale ani salafu salu ka tabulu ko saba qur'ana sunna manhaj salafu sal min qasa'is ahli sunna wal jamaa ahli sunna wal jamaa kam man kutu do de uluka dellata yoro ye qur'ana sunna salafu ka tabulu mo do ka dellata yoro ye ka hakilina de do ka dellata yoro en ka fa kursira de do ka dellata yoro ye ni sogoranni na me ahli sunna wal jamaa ka dellata yoro ye de qur'ana ni sunna ni salafu salafu ka tabulu kon ni ko marasi mani ko mo do ba fo ko badiri do tiden ne ba muruta ka do ka kele ke ko an fana ka bo ka duwa ke yala o ko tiden ye ba muruta ka kele de ke o ye jahadu de ani kafiru ni nyogonje yala lebe kafir jahadu de lawa ko min bambulan ni kafiru de be nyogona wa kafir jahadu de lawa alebe jahadu de lawa ati jahadu law tide ko tide mbora badri kele de ka ko jahadu de do ye duwa ke ka ba muruta ka kele o ye jahadu de ete jahadu law ninte jahadu ye donc ambe min fo ahli sunna wal jamaa uka aqida menye menin ko nununte haklina koye fo mo ko de famu marashi ko la ahli sunna wal jamaa ka aqida menye al mujaharatu haram fi din al islam mujaharatu marashi haramu de islamiyya dinala laysa min ad din bi shay ambe bo katama dronde o kankan ni sungwaira o ambe karilike o marasi de islamiyya kono pew silama dina dote ata kono salafu salihu make e pi mugo be sababu ka mugo bo marasila ube e bolo marasi kanyi doni ke bagaw ya qawariju tila kata tila yoroma saba ibn hajar depuis ibn hajar al-qaslani ko kitabu kono ni kala ndewun jigna ay to fana yenyini ko al-qawarij al-qadiyya ayata saben ni chogola don ke bokka kuma baye qawarij ye chogoya fulade al-khuruj bil amali wal khuruj bil qawli wal khuruj bil i'tiqad qawarij ye munye kabom masake kofe ko kafriya ko kele ni mo mi nyama sakaw kafira ibora ukoni bamuri kubu kele eye qawariju yake ne kake wale qawariju yake wale fulana munum be mujaharatu ke kabo kombe marashike qawariju ya jogo de do ibora masake ko fe ni ka marashi qawariju de ye qawariju bara de ke hari na ya suru yete qawariju yayi mo be boka marashike fa maka controller qawariju barade ni ka ke walay al qawaidul qadiyya o fana yego ya fulay o ba fulu ma qawaid al qawaid bil amali ke yego fulade bala ka ba muruta ka ba make kafire ka kele o e qawariju ni ka ke walay qawariju ya ke wale fulalama ka marashike e yere ka boka marashike fa ma controla o e qawariju ya ke wale ma fulato yewa al qawarijul qadiyya qawariju do fana be ko qawariju sigile wayede aka wajulu la aka kutubu la aka dirisu la ayerete marashike da te bo uno fede me abe mu go lasu ka fata wo ke foite marashila ayefo hakke nyini de basi tala fa ma tonya dikelaw de ayefo ko fe ni nya qawarijul qadiyya qawariju sigile de fulani mimbe mugo lasu fama la ka mugo ladimi fama koro ngo usmana bunafana aka kodda minana qawarijul qadiyya udela
Abdullah ibn Sabade nana Madina kado silamaw cela Usmana betende abenninke foka mo dusku furufura koro kubo akofe o de ato don kibaw ko qawarijul qadiya kajuguni hari qawarijul amaliya parce que ale de be mo la su kubo qawariju munum be boka ciyale ke sigi kala inde bubo ko duskun furufuru masake koro ko la su ku bila masake ma uba fonni de makaraba qawaidul qadiya sigilemba nola abake kam rasulullah daga ka fatawa ke kam rasulullah daga qawaidul qadiya la hala fulanna alete kuma de me afana duskun kono marasil kala be minke afana duskun kono kany aben ni sonjana ya kadaye aduskun kono ni fane qawaidul qadiya donc hada maden kan nim famu ahli sunna wal jamaa ka don ke baw ka kuma de ben ninka ube hadisa fo ube qisa fo marasil daga lira bengalo anya be sege sima saha asima sa qarni sabab mujahara masabatu boloy marasita la te dina kono kafir dina de nana nayi kafir luwa de nana nayi demokrati de nana nayi hari buno semini nyinin kara fo mujaharatu silimiya ube min fo ko kata madro na ma fenche kanison yuaira akwal mujaharatu kulluha sarru buno seminu kajabu kono abentre akom mujaharat be fenjugu akon nyumate mujaharatula marasi nyumatala fa manyire jenda mai tama fa mama jenda ma kon nyumante marasila ate dina kono dina dote mi ambe alla de deli jamana en ka doni ke bawo yere de alla ka hakrima de wulu yere de ma folo kala nya serenya duma kallimoniya duma anambe bila siradi mun kuye ku kasage kata kutubul aqaid don ke bawo yere kasage kata kutubul aqaid ahmad ibn hanbal ma fawe mamun ya do kasola muatasimu ya do kasola wasu ya do kasola ube ahmad ibn hanbal siri fadi badela ka fufu sugula fo abekri ube tewa bugoli kelaw bilala ka bugo fo abekri ka fari be ci ni busay kala ndom bena ka jibwa kana bora yere kana mo ubeta naye kasola tuguni ahmada masake sabab fo mamuna tilela mamuna ko aba fa yere de me donkele ni e har kala ndom ni jamako ahmad ibn hanbal ma yala ante fama ante ko contrôle ba afu ahmad ba fu la addima akana ko contrôle de joli bom mani dina kono ciden ka sunna mana nay akana bo ko fe ahmad mam wo danga abada ako yere da kunni ale tumba ka duwawu min ni yake masake na be jabi na ba ka duwawu do min be jabi tumba ke masake parce que ni masake nyana dina nyana jinya nana min ni masake ci wada to barbari ko ako ija araita rajula yadu li sultani fa'alamu annahu sahibu sunnah akon niye mugo yenna be do ko masake ya adoko tige sunna mugo de waja samaita rajula yadu ala sultani fa'lamu annahu sahibu hawa akon niye mugo ye abet masake de danga akoy ka do kon nindingo tige do bida mugo de do sarhu sunna li bari bahari akida kitabu ayatu laje ahmad mam masake danga ama fo kalande unye ayebo masake ukoso ayebo ukofe aye marashike o make ahmad tilela sewul sira bonte me sara kaso de la donya me ko silama gora ka marashike masake min tumbe sewul sira bonte me asara kaso de la tuma me fatura ka janaja bayiri gaude ya ka janaja ke silama wala do tara yele bonde sampe jama bolo furuka ka janaja tato ilaje me o yemara shike wa ate kitabu shikono ko yemara shike asara kaso dela donc ambe min fo be kuma fo ya be kuma lankula be kuma fo delila shide te dina kono delila min be marasila haramu de do ate islamiya dina kono kafir dina de loi de demokrati de antate et puis anya ko togo mi jamana shima marashike ka bopa mo ko fe ku kele na nyanu bolo shawul sila bunte me yo fona ko akama jum fata mun haji sunna ayafo kakira min haji sunna ayafo akuno ako depuis gale jamakulu boram masake kama kakele uye minchinya ode kajugu kateme yeminye jamakulu boram masake kama depuis gale fo sesa kachinyali de bonyana katema kanyalika amanya shibolo ukera chinyali tela ude
ni marasi bulila fendon bali be do ala jugu be do ala munafiqu be do ala bandu be do ala sunyali kelaw be do ala wali na fulu cinyana be do ala do kala nyini yere doron ka jamana dafri ate salli yere ate su yere boli yere ba bula ba poto be marasi kera wulaw ni jama wulira boli sunna yere be marasi la ko be ala ko lawa ulu tayden ka jamana noni doron kabila ka silamiya noni kabila ala kan kisala kan tangu ka fitinama silamo ko hakru fara nyogon kan ni yorola ni alhamdulillah rabbil alamin mo ko kuma sere bake ka fam har kutuba te menene kutuba mi fe nunun te ko min bu fo pour ka yire fo mba fo de ka kuraji di awma ka bo jamana ko felala misasi min nana bokali la misa min ni wole diretila kutuba ni aw nyere tara sege internetika saudiya ka doni ke bago sunna karamo ayini aniye min fo be kelenya do yere ko ane ma arabu kala de mais depuis adonnan ka dirisu lamelila anye fenwo fenfo ahli sunno jama ka doni ke baga bamunu be saudiya aba ere sarase ku ka son nyine ka farse la man nyine ulu ba fo arabu la ba aseble mo farse la ambe fenwo fenfo anu be fenwo fenko ko foy tunu nyogote mo ba ke ka sege ambe munun fantu fo nan kunye ulu ba ke ka munun fo beta ni misala dama de fo kana ni hadisa uke ko cire nye keleke badri de ampana ka bode an ka do ci ulu ko cire nye do awde ke ulu kam marasino ulu be do aw kelawa ko ulu be dangali de anin nanile hari o do ye kuma munon fo ko president nani de bula fule u de be fu ben nanile ko be dangali ke ulu be do aw yere ka ulu ta be dangali ni nanile silama nyuma yere kan ka dangali ke leysal mu'min bi ta'ani wala la'ani ciden ko mu'minite mo golla gosil baga mu'minite dangali ke lay aw yewo dangali aw yewo nanili alaka hakkiman dama alaka silamo hakkinyuman de silamo ma harbe aw ba fe islamiya kam nyesoro jamana en kono de mi hadama de ko ewa ko nyana chogo ko nyuma ni eya ko eya ke yedde go sura la chogo o yen nyuman de na ka delelay mais ni ko ye dilali ke chogo ni delela tala ni haramu de tala ayen nyali ke chogo huwa qawlu huwa filum batil o yeko cinyale de dro mo kana ko anyi marasi ka anyi hakke soro de anyi marasi ka anyi hakke soro jate minate ko ayi dilali menkewo ayi lere de lesri be laje folo nan ko e waso be haramele do munum be so be ka te fenya duma nan ko dolo fere haramele do munum be dolo fere te fenya duma nan ko jenia haramele do mo do be jenia ken ko jenia be fenna fuma me o be jenia la tagawa ka fo ko nin fe nye dilali ko be ya on kam ma ko dila hotel la jew al lesri de bal la je lesri ndagara folowa na ya so lesri ndaga lente ay dilali ke e fudo ye koye amba le ka haramu de laje anta aka dilali laje ni fe wo fe fane cinyane ala ta de ni sunna de tawhid de anto cinyade laje amba adelana anyali de laje aka daga linde laje donc wala ka hakiman da man yorola silama karamo yere hari dube hatage o kasage kata kutubul aqaid arabu kan te ne yo fo ya sinya joli jelo ko dina inte arabu kan fo yetuguni al ilmu qala allah wa qala rasul wa qala sahabatuhum ulu irfan doni ala kote ciden kote sago kote nunu de doni ke bagawe cheikh albani tuma men nyini kanan nin ko sugula yode fo akot doni ala kote ciden koto manhaju salafus salih doni ni sabadew ebe min ka tenni sabab kono kanata ko be misali asifo anye kanata ko be qiyasu fo anye kanata ko ke be tarabu kan wure fo dalilan nati dro qur'ana ni hadisa ro be serfu katabulo ni marasi be na o delila sahalem bambura bo mo ka yeke o delila te alaka hakki manda ma inshallah